Karbi Anglong alam mabutak Assam Chief Minister pen tong sikot amai kipha police aphan adi maklong along kitoy Karbi Anglong Autonomous Council pen Abhijit Nath pen Nilotpal Das aphan kachekimo Difu Circuit House along Monsam amai kangni khai kreni angbong phangkodong alam pen kacharbu kapawe japhan Monsam atawar ketho Kardom non-birdang ton pen Arjoitha Assam Chief Minister pen Guwahati along Wosik Cap Arni Tongsikot Mai Padosi Banghini Ari Pran Kedam alam kachingwayak long palidam Alangli Banghini Ari Phan Kipati alam patini pameka pen nep et nang jipusi kiton kilang asai phumar phat pin khat pin larpon Tongsikot pen kipado amai long Assam Chief Secretary TY Das DGP Kuladhar Saikia pen cheng lok pin an kiton kilang asai phatum chitong dun rinti Mai along Phangkudong kitin pen Guwahati Banghini Ari Pran Kedam angton alam ta chingwai dam Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along Wosik Cap Arni Banghini Ari Pran Kedam aputhak Council bitung atum chingrum si ningduk chepakla Laswa phi malom sopor kachigimo padu kachikimo apor judet aphijong pherangkia tumpen karju ponahut ian prodibrong pipen pherangkyang no kethan ke kedam tang bosik ni phai near cap arni ajo por phai near cap apor kangthilang so panjuri kosari gaum arong along alama puthak ningduklo lapen komasti rabang sok kam kachokhem abang phubang phia tumaphat nep ing nang vek nang jipusi pherangkia phan iam rong pi ningje After the incident, team officer and MACDM America down to the key on is to come from the school of the people of the party and ambulance of communication. We are visiting sport would go to like getting awareness program on the table of people and details by the president. Dogmuka Thanang Kang Panjuri Kosari Gang Banghini Ari Pran Kedam alam pen khai kreni angbong kacharwo dokokna po alam pen Wosik Cap Arni Difu Circuit House alam Monsam amai pado Banghini Ari Phan apran karmut alam aning monduk olupu lamet kuru rongbong terang mailong lam the jaidam Atas dan berbiji macam mesti, orang raja bernama orang Karbi. Ada macam itu, result kita terfaham terlalu hakim urusdi hampa urusdi. Ada orang macam bisa sesuai maksud aja di. Ahmad जिन्होंने एक घटना में जुर्म को ढूंढी से आरोपी जुर्म को नौबार करने अहमद राइजोई महमूद जनेसो lapen alangli phangkodong alam pen khai kreni angbong charbove ningding ningjon pen kedu japhan Karbi Anglong lapen Assam arara phat chuningri Monsam amai long kisung kipho ahem kahumri dam japhan ta lam the cheparai mailong Karbi lamet amai IAS barim JI Kathar Midusai kam barim Tenjing Ingti Difu Golf College principal pen cheng lok khai krenia songja kaprek ratcheria songja tum chetong dun rinti nan malam sopor phanthi na pharman bir taming to panik sina Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, flasks, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
and grocery items. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo pibotot birtalong bangtulo. Dogmoka thanang kang Panjuri Kosari gaolong phangkudong alam kialong kachirap akoy kido bangkret chopan non an pulis atum ingnang pontanglo. Banghini ariso phan apran karmut along kachirap dun abang phwa phan kinebje phan Karbi Anglong ISP Dogmoka thanalong boha doklung lopota birtalong. Bangkret chokang bong inut ariso ke social media along phangkudong do po alam kapachitak thap ada potsi kangnang pota birtalong thu. Kachingnang atumke Biju Bosumotari, Biswaram Swargiari, Dhonda Mes, Dhono Mes, Dipjoti Bosumotari, Horukon Swargiari, Pangtheng Bosumotari, Ram Swargiari, Umesh Khaklari, Babu Rongpi, Anus Timung, Sanjoy Terang, Bidasing Rongpi, Anand Rongpi, Raju Rongpi Rapen, Pupendra Terang atum henlo. Difu Club along Wosik Sirkep Arni Pen Kepado Trok Siang Ling All Karbi Anglong Wushu Championship Kepatu Wosik Kep Arni Pajut Pontanglo. Championship Kecheng Si Arni Golaghat District Pen Kebang Arisodim Sotum Wushu Apothak Paklang Ponsi Kelang Aratapon Aning Parung Pon. Karbi Prime Time Birta Bangila Pansakang Tanporigla Domitang Me Kardong.